Bizning 2 yil davomida bizning kuratorlar bilan Timirxon Bulatovich, Kamil Barinatovich, Glebova Irina Saysalova bilan birgalikda gimnaziyaning o'sish konsepsiyasi tuzildi. Bu bizning birinchi yilga hisoblangan. Onda bizning kunning birinchi yartilig'ida 2 fanni, biologiya ham geografiya fanlarini til yil metodikasida ingliz tilida berib o'tadilar. Ham bizning bugungi kunda bilan turk fan, tatar tilida o'qitadilar. Ham shulay endi biz mana kunning ikkinchi yartilig'ida turmushga oshirib deb turamiz. Tillarni o'rganishga bizning turli choralar o'tkazilib keladi. Bu endi klublar o'tkazilib keladi. Endi birinchi yil davomida ham ingliz tilida teatr ishlab keladi. Bu yil mana o'zbekistonda birinchi o'rin olib qaytdik. Rayonda bilim beruning darsdan tashlanligida to'g'ri endi har IT yo'nalishga kirib ketib, ko'proq yo'nalishlarni ITni da ingliz tilida beramiz endi. Şöyle bir studiya, Sagan Stologa, Olimpiada klubunun birinchi yildan beri ishlab kelishdi, modellashtirish ham robototexnika. Polilingual muhitga tillarni o'rgatish bo'yicha endi bizning bu yil endi mana ikkinchi ingliz tili bo'lib bizning sentyabr oyidan karakteri kelib kutiladi. Ham endi ingliz tili bizning 5-6-7 klasslarda 8 soatga hadli olib boriladi. Kunning üstagi yartisida endi bizning учебный планда 3 soat bo'lsa, qolgani внеурочный занятия da 5-6 saat. Şulay terbiye yönelişi bu etkenler bilen şenlik bizim birincisi bo'lib turadi. Ham milliy tradisiyalarni saqlovchi maktab bo'lib turamiz. Biz bugungi kunda biz bu yo'nalishda milliy bayramlarni, axloq darslarini o'tkaruv bizning endi kunlik kurishimiz bo'lib turadi. Şulay endi biz endi 21-asr shaxsi tarbiyalashda bizning kunlik kurishimiz. Bunda biz bir yıldan nasıl şey başladık? 3-6'da biz biraz usulüyle İngiliz dilinde 8 saatte biraz da yerde 6'da dilde предметler biyoloji, Hem geografiya derslerimiz İngilizce'de katılmışlar. Geografya niye İngilizce'de? Жеңілірек. Жеңіл, конечно. Географияны біздің көбісі Россия көреді. Биологияны, IT и физиканы инглиз тілінде оқытуға керек. Татар тілінде не бар? Tatar tilinde bizim tarih, cemiyet bilimi, geografi, biyoloji ve bölgüsü dilde То есть география татар тілінде де инглиз тілінде. Biz tatar tilinde 5-6-7 klasslar biz barılan tatar tilinde biliriz. Bizge bala 5. klassa kelegine, onlar 8-9 klassa İngiliz tiline koşup География, но обе тонации не используются на английском языке, просто из-за этого. Биология постоянно на английском языке, IT на английском языке, математика сағынан что орысша, что-то ташча, что инглиз тілінде, ансек разница yok. И наград порнасы начинали, может, орыс тілінде, а мене тарихлар, нелер, татар тілінде бересен, Мен негізі әтейіндер барыбір татар тілі математика дейлер де бұл bağlar. Мен сіздердегі математика İngiliz, руша, татарша барыбір бір. Ну, мен міне өзімізде нетеміз, біз математиканы орыс тілінде, начальный мектепті полностью татар тілінде алып барады. Теоретиклар біздің Ана тілі. 4-5 сыныпқа қатырық. Анан соң распределение бар. Дұрыс. Нақшу принципінде де. Итігісін не үшін шатырақлаш, бары бала өмірінен бітіргенде әдірек кіна болса да IT компетенция болады. Конечно, ана англисше беруге керек. Шуңа мұның қадыр замы бар класс импровизации. Олар грант беріліп 3 миллион. Ну, сіз Россия көлемінде алдарақ барасыз. Әрбет Чернышенко әлі жаңа айтты. Бүтін оқу мектептерінде де бүтін жерінде зам по цифровизациялар әтештейді.